Hoće da vam pročitam nešto. Jedno pismo iz 1712. ili 13. 14. nebitno. Poslije ili uoči. Znači, to je rana faza 18. vijeka. Zašto su Vladici, slušajte me, ovo će biti poučno i za ljude koji nas gledaju. Vladici Danilu, utemeljivaču dinastije Petrović-Njegoš, piše jedan gospodin, reći ću vam na kraju koji, iz koje pozicije. Kaže, ko ste vi da vodite rat s jednom premoćnom carevinom u kojoj ste? Zato vam pišem da govoriš toj svojoj pokrajini, da prestanu s tim rđavim radom i da se potčine srećnom sultanu. A ako nas ne poslušate, znajte da ću baciti na vas teško prokletstvo, da vas Gospod Bog istraži i ne da ću vam 1 ili 2 puta poslati prokletstvo, nego i svakoga mjeseca. Ovaj je bio radniji od Amfilohija. Te se neće znati od vas ni rod, ni dom. Uradite kako vas učim i idite paši. Koji je motiv... Ko je ovo napisao, znate? Ne znam. Koji je motiv toga... Mojsije Rajović Čurla, znate li s koje pozicije? Patrijarha Pećkoga. Odlično. A zašto je, koji je motiv da on piše to srpskome Vojvodiću? Još jedan od omiljenih Amfilohijevih falsifikata. Dakle, ne postoji to. Koji je to razlog... Nikad se vladika Danilo nije potpisao tako. Ajde, kažite koji je to razlog što... Recite mi vi, prosvijetlite me. To je razlog za to što je to bila ingerencija Pećke patrijaršije. Okej, znači... To je zajednička crkva bila. Ček. To je zajednička crkva bila. Pogledajte, čovjek poziva da se ne ratuje protiv Turske, da se ne vodi borba za oslobođenje. Znate zašto on poziva? On se poziva iz čisto sebičnih razloga da bi on zadržao tu poziciju jer je dobio nalog od Turaka da to mora da radi. Ko ste vi da vodite rat s jednom premoćnom carevinom u kojoj ste? Zato vam pišem da govoriš toj svojoj pokrajini, da prestanu s tim rđavim radom i da se potčine srećnom sultanu. A ako nas ne poslušate, znajte da ću baciti na vas teško prokletstvo, da vas Gospod Bog istraži i ne da ću vam 1 ili 2 puta poslati prokletstvo, nego i svakoga mjeseca. Ovaj je bio radniji od Amfilohija. Te se neće znati od vas ni rod, ni dom. Uradite kako vas učim i idite paši.